Mugiraneza Frodoire Piara Nyamukandagira mu kibuga cy'ikarasi imitutu mwana wa za Nyabihu, mwana w'umunyarwanda mu mediateri kabamo kabisa serivisi zagatangaza iziha ikipe y'ingabo y'igihugu, ikipe ya APR Frodoire APR yemeye kwishyura ikiguzi bisa bimukura muri Kiyovu Sport. Uyu musore w'umuhanga uzi umupira yazamutse aragenda akambika imbere zamu, ahagarara hafi kabisa y'abaruta izamu y'abamboma, mupira acenze Lamine Ba aragaruka yinjira mu kibuga y'agatare kuri kwa barafinda cenga garura boro gatoya. Frodoire rimwe mu maso ahita akaragira inyuma y'izamu, inyuma y'uruga rw'amahina kabisa, inyuma ya box bararayohereza iragenda isekura mu shundura nazo ziti this is so delicious, this is so sweet, this is so nice. Ziraryoherwa ziravuga ziti mutugaburire twebwe turahanga ngo baro zinjire natwe turyoherwe, ko abanyarwanda babanywa fimbo, ko babanywa kasesa, kuba barya ibijumba, barya ibikoro, barya imyumbati, izamu twe turya ibitego nta kindi nshundura nicyo dukora. Zita zivuga ati biranurira cyagezemo ndani ya APR kimwe, nshundura zinezerwa hano. Ikipe ya Muhazi ubusa kabisa. Ikipe ya Perero ifungura amazamu iminota 40 n'ibiri y'umukino ikaba yituyemo rwose. Minota 42 y'umukino igice cya mbere hagati y'ikipe ya APR n'ikipe ya Muhazi. APR kimwe cya Frodoire ku busa bwa Muhazi kabisa. Kufre ikipe ya Muhazi urenze umurongo ugabanya mu kibuga kabiri hariya. Attention, reka turebe Karanze hariya terompera muremure wigarukira kuri APR. APR yanasimbuje kuramo bita Victor Mbawoma Chukwemeka, yinjizamo Tuyisenge Arsene Tuguma. Ramplace mubakoze mbere y'uko igice cya mbere cy'umukino kirangira. Attention, pera kwa Nibizira Mazani, cobeka pasa kwa Nigena Clement Nigena agonga pasa hariya vava cyane hariya kwa Yuswane, cobeka pasa hariya kwa Nigena Clement mu bugorozi bw'ikipe ya APR. Agonga pasa hariya kwa Captain Claude Niyomugabo, acobeka umupira muremure. Attention, reka turebe Tuyisenge Arsene, ariko umupira wo kurasa ikipe ya Muhazi wigarukira kwa Ivan Marcel Dikume, ariko bamukorera ikosa. Ni kufre ikipe ya Muhazi imbere y'izamu ryabo hariya mu rubuga rw'umuzamu. Twagirayezu Aman akaba ari gahunda zimeze, mpira upashe vava cyane. Twagirayezu Aman acomeka pase nawe. Attention, Muhazi itera umupira muremure ashaka Babuwa Samson, gonga ku gituza Babuwa Samson acomeka pase hariya ku ruhande rw'iburyo. Kona ikipe ya Muhazi ruvuyanga ibintu bitoroshye na gatoya, ibintu bikomeje kugenda bigorana cyane. APR Nyamukandagira mu kibuga batangiye kwisatira, ni match ikomeye. Gusa icyo nakubwira turaza kubigura ko mu musesenguzi mu kanya muri half time. Ikipe ya Muhazi ikirira away cyangwa hanze y'ikibuga cyayo ntabwo ikunze gutsinda, ikunze gukora amakosa menshi. Reka turebe rero ko n'uyu munsi itsindwa. Kagabo Nicolas ayicongamo umuzamu ku beti pfunsi mupegarukira kwa Dukume. Attention, reka turebe Muhazi minota 44 masegonda nyuma ngaho kugira ngo turemye mu minota 45. Attention, pegarukira kwa Twagirayezu Aman atera umupira muremure arashaka uyu muvandimwe akaba yitwa ni Kumba Russell. Attention, kandagira nariya arawatwara cyane umusore witwa nde ni Karanzi Joseph. Attention, botere kanzo sa ikipe